කරු නියෝජ්‍යමාත්තුමා ස්තුතියි. පළමුවෙන්ම මම නිවැරදි කරන්න ඕන වේසා විසා 30ක් නෙවෙයි මේ අවුරුද්දේ අපිට 35ක් ලැබුණා. මම හිතන්නේ ඉතිහාසයේ පුරාවටම අපි සතුටටපත් වෙන්න පුළුවන් ආණ්ඩු ලබා ගත්තට පස්සේ වේසා විසා මගේ ළඟ මේ ලෑස්තු තියෙනවා මට සභාගත කරන්න පුළුවන්. පහුගිය කාලේ දේශපාලඥයන් ඇමතිවරුන්ගේ පවුලේ අය ඥාතීන් ඒගොල්ලන්ගේ බිරින්දෑවරු කොහොමද ඒ වේසා විසා පාවිච්චි කරේ සහ වර්තමාන ආණ්ඩුව අපි කොහොමද පාවිච්චි කරේ කියන එක ඉතා පැහැදිලිව අපි සතුව ඒ සඳහා තිබෙනවා. එනිසා සමහර අවස්ථාවන් වලදී ඇමතිවරයාගේ මිත්‍රයන් පවා මේ වේසා විසාවන් පාවිච්චි කරලා තිබෙනවා. එනිසා අපි විනිවිදභාවයෙන් කටයුතු කර තිබෙනවා. ඒ හින්දා අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දෙවනිව அடுத்ததாக இந்த வருடம் ஹஜ் சம்பந்தமாக கடந்த வருடங்களை விட வித்தியாசமான பிரச்சனைகள் நடைபெற்றதாக பல விடயங்கள் பேசப்பட்ட போதும் ஒரு விடயத்தை கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். மிக தெளிவாக இந்த இம்முறையும் மிக சிறப்பாக ஹஜ் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. அதே போன்று இதே பாராளுமன்றத்தில் 27(2) கீழ் குறித்த ஹஜ் விவகாரம் சம்பந்தமான கேள்வி எழுப்பப்பட்டிருக்கிறது. எதிர்வரும் 26ஆம் தேதி அந்த ஹஜ் விவகாரம் தொடர்பான அனைத்து கேள்விகளுக்குமான பதிலை மிக தெளிவாக வழங்க நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம்.